Nice one. Nice. Good eye. Yep. James, my baby. Canada. Come on, Press. Aman, pull up. Aman. Doja overload. Road. Kung nan kamatong yagiyo nan walirain kay nakapantuntikan walirain kay nakapan masan te armay na sarkar labay sa ko inay sa language every little more when sila having south one so we can say kaya related to the article sa mga kapita sunway out ben kamatong and yagiyo nan walirain kay nakapan and Pohnpei yung Marshall Islands na yung isang non-Spanish wall. At ito sa Pulot. Marshall Walk. Sabing sa shortstop. Tabar itong ko yung first base. Batting Allen, first base, I succeed. Runners, Miller on third base. First base. Right, come on in. Okay. Matang jirik. Makita man na i-play and then lang ni console. Well, kota. Talaga may mabes na online.
School siapa nih? Siapa tahu? School Lifeline, lifeline. Tan lifeline ini number 3. Tuan po. Ano mo? Lifeline number 3 makota. Lifeline number 3 nakakota. Oh, siya nakota. Ngay. Sila ko nino na rota na lifeline no yung Suka confirm? na. Ganyan sa malauto. Diyan dito. Sarap wow. Barman dari berkumpul jalan tol. Wala nga talagang Here naman ano use vaccine. Monso was to the nakapakarusin ng Pohnpei. So when namin yung Pohnpei stage, bilhin ko rin, paros. Kung nanpuitan ka matong, so which means yung nanos, masanya ko yung Spanish mall. Apa nih? Apa nih? Dari now untuk Pohnpei di Pingelap. Bacun na, bacun na. Guraso, guraso. Ito lang mo na nanan. Problem. Ako sama. Yo! Siapa dalam juaran? Siapa dalam juaran? Bilang pun.
Hindi ko crazy. Yo, tong mo lagi mo. Isi yung halay no? Amor ko sila mama ko na ang tax. Abo siya lifeline na sa. Yo, tuloy na. Hoy! Ako ka ng lifeline na. Bakit mo na mawa? Testing. Ako na nila. Testing. Siguro lugar ko ito ba na? Sa lifeline na. Testing. Bol. Testing man. Este telepon है मैं ये टेस्टिंग लाइन को आने कुछ किंतौन मैं ये so मैं baseball Spanish ball अरे वाला किया este de video ya roso era ball pitch tag तो मेरा you said टेस्टिंग लाइन ada orang telepon gitu mana na telepon Nice, sir. Kano sa using kawan ko lifeline? so amo menya mana na Well, chemo ka. radio da telepon Mena kayo. radio marana ne sa news se Bisa sa email na magkakakilangan anasong song kilangan to so wojo minigin sa guys kana pwede yan anak ang boleh ibang slogan ni register na bon may kuha sampo ko okay Mobile broadcast Isong 9 broadcast on telephone. Abang kamu ni sebenarnya tahu juga ni dah. Abang prioritize radio tu, dia sangat. Iya, kita boleh. Semua itu dia ni. Aku ibu ya. Kebancing tadi. Kebancing cimo. Hei. Jangan ni Pak. Jangan larang pol. Sesiman nomor itu. Tes. Imensan kasalini. Buat. Jen, tunggangannya itu. Aman kurasa. Pohnpei Pingelap kasalini. Awak jangan sama nak tu sama. Awak. Nan kamatong YOU nan penganaran sinakapan. Okay, mama what? Anyway, Pohnpei. Salang reporter dan mereka cuma kongsinya, mereka cuma pokok dan bel. So kita cuma kapten dan pokok. Itu main
wins the United South Points. Thôi. Em mau, em có tao luôn. O speaker to Kalio, Nye Kichemen Katapan, Soman Kitam. Yeah, Paul, go man. Ong Puitan, Kabutan, Yakin, Pingelap, Pohnpei, Pohnpei, or Pingelap, Team RMI. Dr. Berysins, Sang Pingelap, Martin, from Pingelap, Boys, what about me? So, one person success and zero point. One bata. One Pingelap, our Pingelap 40 goals. Lucky land. Yung po yung Pohnpei Local Talents. Pingelap sayang. Cover. Safe on first base. Let's go, Shabane. James. Wala nga yan doon ni second field. First field. Vamos a ver. Eh, June sa mana? Right. Left center, left to the right. Left, center, right. Left center, right. Okay. Sana ng picture. Short. Look. Third face. Yeah, James Frank would like Second namin face. yung mga po yan. Okay. Third face. Shortstop. Second face. First face. Left center, right. Bulan, hindi tayo. Wait. First base, Alens. Sungguh sana bata sama Pohnpei. Dia kota laku di koti Coast Turkey. Good hit, yes. Coast Kitchap. Pingelap and Marcel safe on second base or Pingelap and Marcel safe on first base. Pinsan dan dengan enamkan si Mon Lesay. Bos, segera di Soundcloud third base out. Third sukses dapat panggunaan ko po ng Tariao. Kung gusto na ba tayo lewat, podala, poti, pos, kaki, jupu. Pinakaman mga sa ng sukses dapat ng second base. So, pos, Kaya pa tayo. Pos, kaki, Pulot. Team Pohnpei Pingelapkan Kongkui Kopan ng Periyaw wasang salang reporteran sukses ulit kay Kongkuyat kayang Kopa Suwachatang Rail Cross Kaptalong o Pingelapkan Marcel Kongkuyat ng Kopan ng Periyaw Suwachatang Nakasuan Kaptalong Karakar Maiko Matungya ay sukses Team Pohnpei kan Kongkuyat Rail Kopan ng Periyaw
Kakachin ko po na nain ko po suwajan suwal roster list na din pinaka-plan kwensin ka kan patulang kami yung Pohnpei mga arte na adaray kan picture or catcher. Ay suwiyaw na success. Right in Pohnpei, nakadaan ko rin Pohnpei. Aray ko ko ng Dabiyaw. Dahil ko sa manay ko. Kung ko ng kaitara na kanas Nenel, sama-sama nanker, sama-sama sila kanas Georgia. Dahil success. Stone Frog sa Pohnpei at may nagtata $10 sa Riyaw ang suksok ng batar maganda Stone Boss sa Copy Stone Frog sa Pohnpei Stone Frog sa Pohnpei Sudah kompra? Tabang. I'm filtered from dog net. Batas bos sampai masuk aja lot. Awak bos bawa yang kecil. Roger. John, one out. Yung dapat
Jangan panik. Aman. Good save. Dia akan
Where? Now? What time is it? Boys, doggy, Yeah, just let me know if it's ready. Okay.
Boss. Baliw, striker, serapin, pagkakang team Pohnpei. So, boss, sang aramay, kung ba't mo na nakataray suksik. Boss, pagilal, na dyan lang wasalop, sinukuloy yung taon ng polis kan pasiyan mas. At lalo na kaya mga rin pasyon katan kahapon. Fly ball, ni pasyon wine, ni pasyon wine. So, boss, pero nabatang, boss, pagilal, din lang, 17 start, potsang, boss, kitang potsang. Aman, barkarol to. First base, kemudian Pohnpei sukses dan tim Pohnpei. Misalnya reporter, anak-anak Jauh makat. Bos, dog. Lagi. Hold it. 2 out. Ayo, sir. Yeah. Nice play. Down third base, we have our outfield and Pingelap. Sansan reporter ng Popas Siduwat. So, chat down to Pohnpei Local Talents. Team Pohnpei Local Talents, Team Marshall, so chat down. Aramay, pwede so chat ng rebel pasiyan pagtalong opo ng Berysins. Sukses sila patuwan yan. Doon ba? Opo sa ngayon na nakay Soon ko sa lalawasan sa check, nawan, o talak, odi, boss, gagilal, fly ball, birlat kanina na personnel. Boys, doggy leg. Good try. Boss,
Aman. Ya, good. Aman. Doyak. Wow. Pohnpei Local Talents, Pohnpei Local Talents, Pingelap, boys, character. Actually, pangalan ng first base, picture and success. Alialero, what are boys, Bos, kawan yang Kabar.
Doggy Lel, Piri, Center ko lang wala Center field, sabar biaran bay, sa out yang team Pohnpei. Tadi talents, dogs and people success, investment member is real. Berysins next in Berysins and global success. Boss Ducky, fly ball, clear lang po na kami. Clear po naman na second base for teacher.
Zone joke sa way market. Nagawalo na chikone veg. Ano yung tata? Nagketsa.
Boys, double, two, Ilang also saya nagtato. Nakikita was may right kung baksa. When sawas pa sa doon ang yan sawas kita nagkara sa. Doon pa na sa set. Ano kaya was mawa ko sa boys. Wayne Martin, kan sekarang jual proponen terminal. Momen project yang dalam nan kawat. Saya nak konfirmasikan kalau dong tiada jual proponen terminal. Untuk saya senang konfirmasi setelkan Pohnpei Local masih sedang juga dalam terminal. Yang connected kalau menggunakan yang pointer picture and guys tinakapan Miss Afrida. Boys, oh, Miss Afrida sa kawainya kacap, social len. Book main ko. May nakapakaway niya ba daw? Suwatch ka na yung mga variant. Suwatch ka rin. So, first, para lahat na nagmulasan. Saan? Layeroy. Mawal. Tapos, save na yung photo. Right here. Waleo. Ang natila. So, first, boys, now yang kata socelet, boys, pergi socelet, right? Saya salah reporter Pingelap Miss Afrida. Strike out, one success. Miss Une, Shanti Pohnpei. Lebanon Cup. Miss Une on the batar, one success. Sabi na cuma kata kontes, kita cuma batar, on the batar nilai roy. Mawar, daw kasang course. Strike and seven une. Nakan ko seven kampar line ko pina ka minutes and ko say ya puto ko in Pohnpei. Kampar seven, ano kata on course. Ano kata course, to kaway ka chan. Mat na kita ng gusto. Seven une seven on course. But
structure. Dan jangan langsung third phase. Serapin yung structure ng second phase. Pero ba siyang yung wagi kita? Out din ang second phase, third phase. Sa wall, team Pohnpei. Team Pohnpei out yaw. Pangalan ko ng Boris Michael. Dengan kamatulong sa dengan and rich Miss Martin at folks ng Pohnpei Catcher. Miss Martin ang pagkakasip sa first Bogey Michael. Sa sanang suwang level, pinakap na pagpakay sukses din yung pula po nila yan. Yang ako wala ko mga Martin na sukses kita sa nakataray sa wala bata boys, Miss Martin kay isang Noe pinakaban yung Pohnpei kay isang Noe kayo so ontos pinalay niya rin kaya sukses wala bata so ontos boys Sir, Michael. Dito, alawad sa catcher. Alawad. Wow, first, pinaka-mabagay po, Chetaki. Sa ball sila ang Miss Martin. Nabatahan sukset, so ontos, nagkasunan nabatahan. So ontos ka nabatahan. First, save number, dahil ang China. Save on first base. Miss Leben. Dok sang Team Pohnpei. Lydia Leben. Ini naman may original sala naman na Lydia Leben. Lydia Leben ang Bangkok. So, yun ko sa nakatara yung success. Wala ko ng bata. Wala ba ka na strike. Wong Lydia Leben. Pasagit one first base ang success. Pinaka Miss Martin. So, one go ang success. Miss Leben. Okay. Ang bayar ay sukses. Kampamakali. Base metacho. O saan ko? Doon ko sa nagatar ay sukses lang ko. Doon ko sa nagatar. Doon pa kayo nagatar. Boss! Strike! Riyaw. Ang Miss Leben. One base ay sukses. Miss Martin kasagot from first base. Nagkasangkos. Nagkata. Boys, kau nga nga sinabat. Oh, live on. Sarap yung ball kay Miss Leben. Kakaralakot. Miss Martin pa ang kabarpagdong. Jojo na ipuak. May termas-termas yan, yung pambayad o i-ride team. More sa nag-ticket. Yung mo sa mo. O, tuwat ka, sa Christmas, ka-wage, kaya sa meeting mo sa church.
shortest, pinakapansin ko lang hindi yung mga sultan siyang mariyaw yan siya what na picture or capture ano po sa matay program ano sa nasaran nito yun mayo don't know sa natin Transporting Haramai Ulinakoro. Stone walk ng Bariyaw sa coach and ready ako ng may muscle. Turuwas ang success sa susansan. And then, turuwas rin trophy siya na strike the ball from trophy siya sa pagkagat sa picture ko lang ba?
Iring ka pa no? Shown dapat ang brain. Ang sipsip ko, iwan na masip ko nung tingnan ko yung masip mo. Tapos ang sipsip ko sa yung report niya. Of course, lambay sa dito Ladies and gentlemen, no. One.
Now? Yeah, everything is very good. And now is Captain Dari now terbilang bahaya. Dari now Captain People.
Esensial ang suksit dan pokok wolo Israel yang menghasilkan tertolong langit. Pohnpei Local Talents Israel pe nakapun Pohnpei kan pokok dan kawan.
Boys, jogging in, tier lang short shot starter, boys to go, waist base, out, on, waist base.
Starting now for our right, Polina Toro. Sanjana reporter na tinagap sa Berysins, Berysins kaya receive from Pohnpei. Tinagap Berysins dan top answer set. Doon boys pinakataran ang success. Pinakatar, Berysins, Berysins, walap, soba dito, muso walap. Ano ba na? Oo talaga. Boss, coffee, beer, to. Beer sila palika. Boss, coffee, Boys, coffee lang, beer na, picture. Picture ko sila 7 days start na ito. Also, pinakap ko 7 days. Maintain up sa same there on first day. Starting now for the Marama, Alicia Hamilton. Third day. Picture of first day. Sanjana reporter na banter. Pinakap sa Berysins, number 12, number 876. Runner Million from first base, nakataon boys. Nakata. Boys, coffee, chupo. Rano, isang phone po diyan, may pwede. Pero naramas meron sa meron naman sa Rano, doon sa Rano. Doon po sa sacrifice sa Rano. Bata ka po
Miss Italian. Yung lupat nila sa Miss Italian, sa team ko, kaya ako dahil sa set. Pero palisabi yung tumalpat ka, so ang pasunod bata. So, pa dito, boss. Miss Italian. Boys, nabakawan na sa China. Joseph. Joseph nag-aantog sa Pohnpei Local Talents.
Karena bukti Pohnpei Local Talents. Boys, ladies and gentlemen, right here, ladies Joseph in Pohnpei. First, Turkey. Boys, the Turkey. Here lang ang student line. Lady from Miss Italian. That's the freeway to Alabay line. Coach and in Pohnpei. Cuman mo. Gusto kita result. Ano naman yung taburan?